Wetso madume nako ke bosupa mo phatleng tsatsi la labone re gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone mme ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Moemedi wa lefatshe leno kwa Nigeria Mafielda Keering a gakolola go totlomatsa le go sireletsa dikeletso tsa lefatshe leno. Baoki ba akgolelwa boineelo le bopelokgale jwa bone mo go thuseng setšhaba. Lekgotla la Botswana Football Association BFA le rutuntsha batshwara diphala ba bomme. Yo ranolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane e ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse moemedi wa lefatshe leno kwa Nigeria Mafielda Keering go ya go totlomatsa le go sireletsa dikeletso tsa lefatshe la Botswana ka go nonotsa tirisano mmogo gareng ga mafatshe o mabedi. Fa a laela mme Keering yo tlhotseng a tswa go ipega kwa go ene jaaka ya go simolola thomo ya gagwe e ntšha kwa Nigeria. Tautona Masisi a re go gontsi se lefatshe leno se ka le kwatabolotsang jalo mo go la Nigeria go akaretsa megama ya tshwana ya bodiragatsi le botlhami ka jalo a kgothatsa moemedi yo go ya go bereka ka natla go batla ditsela tse dišwa tsa tirisano tse di ka solegelang molemo Batswana. Botswana and Nigeria go back a long way. Nigeria was very supportive of Botswana, particularly in this region, for the liberation struggle of the region. It came very strongly. Nigeria hosted the first tag, big cultural extravaganza in the 70s. And Nigeria is home to a lot of creativity and ingenuity, including in the innovative space. So there's another side of Nigeria that people don't know as well, a very positive side to Nigeria. That's what we want us to do. And obviously look out for Botswana's interests and be frugal and be circumspect. I like breaking new ground. I think the energies are good, even for my staff that side. They've been waiting. So we are ready to go and explore the opportunities from the positive side of Nigeria to create opportunities for our people, for our economy, and to build the relationship that will also take not just our country, but also Africa to the next levels. I'm grateful. Tse dingwe ke tse di re mothusa Tautona Reslam Batsogwane wa kgoletse baoki ba lefatshe leno boineelo jo ba nang le bone mo go thuseng setšhaba. Re Tsogwane yo neng a bua mo letsatsing la baoki kwa Tsapong o tsweletsa tlhalosa fa baoki le pinagare e tshegeditseng lephata la botsogo. As the Minister of Health, our nurses are indeed our future. They are the habit, as others have said, of our healthcare system and the lifeline of our communities. They are the ones who provide care when we are in our most vulnerable, offering not just medical assistance, but also emotional support and a comforting presence. As I said, when you are very sick, when you don't have hope, once you see a white attire, then you get much better. Nurses and midwives have a critical role in achieving universal health coverage, which means that everyone in the population has access to appropriate promotive, preventative, curative, and rehabilitative health care when they need it at an affordable price. The economic power of care is a concept that is often overlooked. We overlook it more often. However, the economic contribution of our nurses in our communities and the economy as a whole is immense, not just through the services they provide, but also through the ripple effects that their work has on other sectors. Mentsele kwa moletong wa go ipelela letsatsi la baoki tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re puso e dira ka bojotlhe ka tshwaragano le makalana a ikemetseng go netefatsa gore baoki ba sireletsegile mo tirong ya bone mme ebile a tshepisa fa dikgang tse di amang tshireletsego ya bone di tla rarabololwa mo nakong e e sa fediseng pelo. as the Minister of Health, I truly get concerned when my ministry staff is not safe to do that job. I want to also take this opportunity to appeal to members of the public to help us safeguard the security of our nurses
and other health professionals. We cannot afford to have a nursing sector that is unhappy and afraid to do its work optimally. As a ministry, we need to do more for our nurses and our health sector at large. No one can ever forget the crucial role that the nurses play in our lives and those of our people. Fa re tswelela le dikgang tsa baoki moeteledipele wa lekgotla la Botswana Nurses Union Repita Baleseng wa kgotse puso go tsweletsa maemo a baoki go netefatsa gore ba nna le seabe se se utlwalang mo go tseyeng ditshwetso. Re Baleseng o buile se gone kwa moletong wa go ipelela letsatsi la baoki kwa Tsapong. As a nursing community and as nurse leaders, we applaud the government for introducing that position of a director. It's a plus again, Minister, and it's a plus again, PS, for the government. The position is international leading. We have talked about. Re le ba botsogo ra kgola puso go boe dirile gore go nne le maemo a mookamedi wa baoki maemo a teng mo mahatsheng a mangwe. Chief nursing officer across all the DHMTs. Mafatse a gatetse pele go nne se le bone ba eletsa gore ba ka bonwa le ba rute ba joine dipolotiki ga e le gore ba santse ba le shy ka gore ke basadi. You must empower them. You must elect them. Le le go parlamente le go oketsa ticket ya special elected. Please dedicate one, just one. Kanyengwe ke mo go yone basupi ba puso mo tshekong ye mo go yone o na le nao go tseng Thato Mbisa Koma le Richard Muchenge ba lebiswe molato wa go khotosa lebenkele la Chopisi kwa motseng wa Motshodi ba tlotse ba tlhaloseditse lekgotla tota kgotla ya ditsheko ya Broadest fa ba sekisiwa le bone ba dirile molato o basupi bao ba buile se jaaka ba ne ba rolela lekgotla bosupi jwa se se diragatseng ka kgwedi ya Mopitlo ka ngwaga wa 2020 fa ba sekisiwa ba ne ba tlhasela lebenkele leo ba ipapanne ka dibitsa tse di akaretsang tlhobolo ya pistol le thipa e tona e bogale e shemang ya machete. Nkutlule Thamage le Mpho ke leboge Kapego. Motlhotlhomisi wa lefelo la borukutli ke gore crime scene investigator ba Meboaka o na tlhalosa lekgotla fa ditlhomiso tsa gagwe di supile fa menwana ya itsere mo kolong ya modiro wa Honda Fit e neng e dirisiwa ke ba sekisiwa ka boraro kgotsa lebenkele la Choppies go kgalong ya Ntshinoge kwa Motshodi go tlhomamisegile fa menwana eo e le ya ba sekisiwa. Mosupi yo mongwe wa puso yo gape e leng le polisi Sub Inspector Letlhogolo Mabua o tlhaloseditse lekgotla ditiragalo tse di diragala kgwedi ya Mopitlo e le 28 ka ngwaga wa 2020 jaaka mapodisi bana ba begelwa ka borukutli jwa go kgothosa lebenkele la Choppies go ipapanwe ka dibetsa. Mabua a re gorogeng ga bone ko ba sekiswa bana ba inanaga mme bana ba lemoga fa ba sekiswa bana ba dirisa koloi ya modiro wa Honda Fit ya dinomoro tse di seng ka fa molaong tsa B854 AKV mme gape ba ipapanne ka tlhobolo ya modiro wa pistol gareng ga dibetsa tse dingwe. A re ba ne ba kgona go sela tlhobolo eo ya modiro wa pistol le sebelo sa madi sa lebenkele la Choppies gareng ga tse dingwe. Moitseanape wa borukutli jo bo dirwang ka maranyane morwa Kwena Tlhobolo o tlhalositse fa ba sepodisi ba ne ba mo neela megala e le meraro ya letheka e neng e dirisiwa ke ba sekisiwa ka nako ya go ipaakanyetsa go tsosa lebenkele la Choppies ka nako eo mme mo tshekatshekong eo a kgona go lemoga fa ba belelwa ba amana le borukutli jo. Morago ga basupi ba letsatsi leno ba sena go wetsa dipego tsa bone Maka Strata Marele le Dipate o na laola gore ba sekiswa botlhe ka boraro e leng o na le nna o gotseng Thato Mbisa Koma ga mmogo le Richard Muchenge ba tswelle ba tshegeditswe mo kgolegelong mme tsheko e tswelle kgwedi ya Phatwe e le 12 go ya go ile 16 monongwaga. Nkutlule Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Gare tswelela company ya monoga ya Naledi Mining Services e bile monona tumalano ya tirisano mmogo le ya DRA Global ya kwa Hatsing la Australia. Tumalano eo e tla leta bobedi jo go amagana dikitso le maitemogelo a tsa meepo
baemedi ba dikhamphani ka bobedi ba saene tumalano eo kwa Jwaneng. Thato Ranna Kapego. Tumalano e ya dikhamphani tse pedi tse di nang le maitemogelo a go godimo mo mogameng wa tsa meepo e tla thusa go bula diphatlha tsa mebereko le go rotloetsa kamogano dikitso. Khamphani ya Naledi Mining Services e dira mono gae fa ya DRA Global le yone e tla ka dikitso tsa go gweba mo mafatsheng a harologaneng a Africa, Asia, Middle East le America. Bobedi jo bo ikemiseditse go amogana dikitso le maitemogelo go nonotsha badiri ba mogama wa tsa meepo. Maikaelelo a rona ke go tshwaraganela ditiro tse di tsamaelanang le maitlamo a rona a go dira bonatla le go tlhabolola mogama wa tsa moepo. Also strengthens Botswana's standing in the global mining community by showcasing Tirisano mmogo ke sekao sa bokgoni le maitemogelo a lefatshe la Botswana mo go tsa meepo le tse di tlhotlheletsang ditsamaiso tse di lolameng mo go tsa meepo. as a preferred destination for mining investment. It paves the way for future partnerships and opportunities that will continue to support the steady growth of this country's mining industry. Our deep expertise in minerals processing, hydrometallurgy. Kitso ya rona mo go tsa go epa ditswangmong le tse di dirisetswang go dira dibeteri botlhokwa ka e tsamaelana le maikaelo a lefatshe la Botswana a go ka bakanya itsholelo. Goals to diversify its mining industry. Botswana's rich Ditsamaiso tse di lolameng mo go tsa meepo ke sengwe se se ka ngokang dikhamphani tse di tswang kwa ntle go tla go beeletsa mo Botswana. investment and growth. Botsalano jo bo tla ka nako e ka yone puso e tsweletseng go rotloetsa dikhamphani tsa mono gae go batla babeeletsi kwa ntle le go tla ka metlhale e mešwa ya go dira dilo. The mining industry in Botswana stands as a beacon of excellence, renowned for impeccable governance standards. Mogama wa tsa moepo mo Botswana o dira bontlehela thata le fa o lebangwe ke dikgwetlho. Ke solofela fa botsalano jo bo tla tswela dikhamphani ka bobedi mosola. Its resilience and ability to weather economic storms. I believe this partnership holds an immense promise for both our country and the mining industry at large. I want to give you the assurance that indeed it was a very smooth process. Ke batla go le rurifaletsa gore tshwaragano e ne le motlhofo ka re ne re na le maikaelelo a tsamaelanang mme ebile e tla thusa go nonotsha mogama wa tsa moepo. Arriving eventually to this particular occasion. And it is envisioned that it will open a world of opportunities both for Naledi and DRA and Botswana as a whole. Dikhamphani tsa mono gae di rotloeditswe go dira botsalano le dikhamphani tse di setseng di gatetse pele mo mehameng e farologaneng gore dikgwebo tsa mono gae le tsone di kgone go gola. Thato Ranna, BTV News, Jwaneng. Lephata la thuto le tlhabolodikitso le boleletse babegadikgang gore le dirisitse madi a fetang 180 million pula e le didikadike jalo go reka didirisiwa tse di ntseng di tlhaela mo dikolong. Mothusa tona wa lephata leo mme Naniki Makwinja a re se ke go diragatsa jalo maitlamo a puso a go tokatsa boleng jwa thuto le gone go atolosa ditirelo tsa thuto go tokagatsa maduo mo dikolong. Mpho ke leboge Kapego. Lephata la thuto le ditlhabololo dikitsiso le tsweletse ka go lwantsha go rarabolola mathata a ditswampelo a lebaganeng dikolo tsa puso lefatshe leno ka bophara. Boeteledipele jwa lephata bo supile fa bona le maikaelelo a go tlisa diphetogo le go rotloetsa ngwao ya go fetola dikakanyo go tokafatsa seemo sa dikolo. We have bought those 297 vehicles. Re amogetse seemo sa gore go na le letlhoko la dikoloi le dithoto tse dingwe tse di tlhokiwang ke baithuti mo dikolong lefatshe ka bophara. Mme ka jalo re kgonne go reka ditilo, ditafole le dikoloi di le 202 go supa maikaelelo a rona a go tokafatsa maduo mo dikolong. Teaching and learning process. Mo nakong eno maikaelelo magolo ke go bona maduo a baithuti a tokafetse ke ka moo go rekilweng didirisiwa tse. We've engaged our contractors in some schools. Baya mme sa botoko e le batwana. Baya ba go togela go ntsela. Re le go improve dikolo gore di goge le diklase ba neelwa madi ba togela go start the foundation a batwana. There are so many things that has happened. We believe that as a ministry, re le ba lephata la thuto re na le bokgoni jwa go tokafatsa maduo
gore e nne a itumedisang. Re santse re tla dira go le gontsi fela thata go dira diphetogo tse di tlisang maduo a kwa godimo, mme re ka dira jalo ka thothoetso go tswa mo go botona ba rona ba e le gore le ka jana ba re eme nokeng go tlisa maduo a itumedisang. It's a big ministry and complex. Barutabana ba ne ba rotloediwa go nna le maikarabelo a go tlisa maduo a itumedisang. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Mo pegong e re sa tswang go e amogela Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o thotsa tsene tiro ya ditekeletso tsa go baakanya tsela ya A1 ga mmogo le khuduthamaga ya gagwe. Tona wa dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo tsa setšhaba Rre Eric Molale o boletse fa tlhabololo e mpšha e tsamaelana jalo le lenaneo la go tsosolosa itsholelo. Tona ona a bolela fa tsamaiso ya go šhatsa tsela e le mosola fela thata e tlhoka batho ba bantsi go e dira ebile e sa lope madi a mantsi go rata Moranyane Kapego. Puso ya Botswana e bereka mo go tlhaboleng lefatshe ka go le fetola go tswa mo go laitsholelo e fa gare go nna laitsholelo ya go godimo. Tona Molale a re tiriso ya assault e ntšha mono Botswana gape e ka somarela madi ka ebile e tlhoka badiri ba le bantsi. Mo godimo ga mo e neela sebaka sa go rutuntsha Batswana le go tlhama ditiro. Tona Molale o ne a ile go bona ditekeletso tsa go baakanya tsela, mme Tautona Masisi o ne a le go bona tiro e jaaka e dirwa. Tsamaiso tse dingwe tsa go aga ditsela ntleng hela le go dirisa sekontiri, mme khuduthamaga gago e ne ya dumela. Mme nna ka simolola ka tsamaya ka ko South Africa, Namibia, re ntse re leba re buisanya ba bangwe ba tla ka kwano le bona ba ipalama ba la kgale sa gore tsela ya sekontiri mo Botswana le ha ke belaela mme ba re ke 11 million pula per kilometer, whereas ko Namibia le South Africa ke bokae no lore ke bokae, it's less than 10 million rands per kilometer. Mo go rang gore sengwe re tshwantse ra se dira botoka gore re diga tlhwatlhwa eo, mme nngwe ya dio tseo ke gore gongwe re tswe mo sekontiring se se turang se re diriseng di-technology tse dingwe tse le gore go supagetse gore ebile di gaisa sekontiri ka boleng. Ke a leboga motlotlegi. Go bolelwa fa mokgwa o wa go dira gore tsela e nne phepa e le thulaganyo e molemo kwa ntle ga gore e kgatlha matlho, go ne gwa tlhalosiwa gore e ka bolokela lefatshe leno madi a mantsi fa e ka dirisiwa. And ke dumela gore ga re tswa kwa Maabane, there was convergence of minds between me and the minister. Re lebile gape gore e ka re thusa ko local government. Gompieno re lwa ka CCP ka ditsela e se directed Your Excellency. Yaanong what nna se ke se ratile Maabane ga ba bua ke gore morago ga lebakanyana tshwanetse re ntse re di pavers ga re tshela diste ya go nna intact ha di tshele go nela ho nyane ba re moragonyana e settle pele di settle pele go tswenga ga le tshela di a go nna much stronger and last longer. So ke ra go the opportunity cost no bua ka yona ke sa gore ke no tse no can be addressed in that regard. What this product does, it basically seals your base off from any water that penetrates into the base, thus adding to the longevity of the roads, and also, stopping the surface defects from happening. Tekeletso e tla dirwa mo tseleng ya A1 kwa Rasesa mo sekgeleng sa 500 meters. Go rata Moranyane, BTV News, Rasesa. Wetso le gona o tsuwang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la Labone, me gare tswelela Tona wa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape a re mafatshe a tlhabologang a tshwanetse go dirisa meamuso ya one sentle go rudisa itsholelo ya one mo manokonokong a bolwetse jwa COVID-19. Tona o buile se jaaka na itebagantse le pego ya ngwaga wa 2023-2024 ya tlhabololo matshelo a batho e supang fa go santse go le bokete gore itsholelo ya mafatshe mangwe e boele mo maemong. Sepego e ne e rulwa mono toropo kgolo Gaborone Maabane ke letleletswe Somolo kae o ne a le ko.
Mo dipatlisong tse di fetileng tse di itebagantseng le tlhabololo ya matshelo a batho go senogile fa mo dingwageng tsa 2020 le 2021 go ne ga nna le kolotlase ya ditlhabololo e le ka ntlha ya segajaja sa COVID-19. Mme re lentswa itsholelo ya mafatshe e tswelela ka go tokafala, mangwe mafatshe go kailwe a tla palelwa ke go boela gotlhelele kwa seelong se itsholelo e neng e gola ka sone ka ngwaga wa 2019. Tirisanyo ya mafatshe a tlhabologang le methale e maleba ya mafatshe ao go dirisa sentle ditsompelo tsa bone ke yone tharabololo. Only about half of the least developing countries are projected to recover as depicted, and again you refer to the figure S2, and you can only imagine why we dipego di supa fa le sa phatogela sa itsholelo tsa mafatshe a tlhabologang se se tla tsosologang gotlhelele. O ka ipotsa gore ke eng go nna jalo, mme re na le ditsompelo tse di lekaneng se se supa gore re tshwanetse re ema ka dinao go bona boleng jwa se re nang naso gore re tle re kgone go fitlhelela maitlamo otlhe a go tsosolosa itsholelo. Recovery is much better elsewhere. So I think that is a clarion call to us. What do we do with our resources so that we can recover quickest? The uneven recovery stemming from failures of managing challenges of living in an interdependent world. The interdependency of all our countries is key. Dilo tse tsotlhe di tswa mo go retelelweng ke go laola dikgwetlho tse di tswang mo ditshwaraganong tsa mafatshe, mme re tshwanelwa ke go tlhaloganya gore re batho ka batho ba bangwe. Dipatlisiso di na le dikarolo tse di farologaneng go thusa ka dikgato tsa mafatshe a ka di tsayang go fitlhelela dikeletso tsa mafatshe mo tshwaraganong ya one. Interests overlap. We have common interests. Dipatlisiso tsa ngwaga wa 2023-24 di supa fa lefatshe leno le dira sentle mo go lekalekanyeng tlhabololo ya borre le bomme, mme go le botlhokwa gore ba itebaganya gape le go lekalekanya pharologanyo tsa madi a amogelwang ke bo babedi. The figure is that Botswana is doing even better than lefatshe la Botswana le dira sentle go gaisa le la Rwanda tota mo go lekalekanyeng tlhabololo ya borre le bomme, mme jaanong go nna le kgwetho ya dipharologanyo tsa madi a dirwang ke motho a le mongwe wa mme le wa rre. there is a problem is the GNI per capita. Dipego di tshwana le tsa Global Index Report on Human Development di kailwe di le botlhokwa go dira melao e itebagantseng le tlhabololo tsa batho ka go farologana ga bone go seope yo salalang kwa morago. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Banni ba kgotla ya Qaraaqao kwa kgaolong ya botlhophi ya maung ba kopilwe go tlhoafalela botsogo jwa bone segolo jang go thibela malwetse a sa tshelaneng a tsweletseng ka go oketsaga ka dipalo tse di kwa godimo. Kopo e dirilwe ke lephata la botsogo mo putegong eo ya kgotla e ne e buisiwa jalo ke mopalamente wa kgaolo eo Re Dumelang Saleshando Mareta Kaisara Kapego. Mo putegong ya kgota e neng e buisiwa ke mopalamente wa kgaolo ya Mang West Re Dumelang Saleshando, banni ba kgota ya Qaraaqao ba kopile puso go tokafatsa ditirelo tse ba di bonang mo kokelong ya bone go itsa mesepele e melele go ya go bona dingwe tsa dithuso. Ne ke motho ke lwa bolwetse jwa sickle cell anemia. Yaanong ke nna ntse ke tswa kwane ke ya go Lesolathebe ke o kentiwa ko Lesolathebe o kgakala ne ka akanyetse gore go ka nna botoka re kentele o moeti go na le re ke ko Lesolathebe. Tikita mi tetse khaengwe hela a se thabi ke na le kotsi hela ye ke thola ke ibegela re ya ke tsuru mata ke la ke bana ke re kana go tshwantse ke thanta mologile ba gana o ntira go se ipone ba fasa di kompora le hela kana kompora le kana o maeneo dijo tsa rona a re boneng gore ra di thatswa sente bo merogo bo di cabbage pele ha o ka di dirisa hela jalo le dijo re bone gore ra di apa gore be ba di wela sente. Jaanong se sengwe gape ke gone gore thata ka re le mo merakeng jana ke tsa gore leti le uti ba go diphologolong ba supa gone gore ha go ntse jana ha gongwe le rona re ithoma mo sekgweng a kere jaanong ha re ithumile jalo diphologolo tsa rona kana le tsone di boa di amana le leswelone leo. Jaanong ha di amana le leswelone leo go nna le gone gore bolwetse yano bo dikologa ha gare ga rona le diphologolo.
jaanong re rotloetsa le gone gore a re lekeng gore re ageng di-toilete re kgone gore se ka ra ithoma gongwe le gongwe. Mopalamente wa kgaolo o gakolotse banni ba Garakao go nna ba isa dingongora le dikopo tse di amang makgotla a morafe ko go one. A re mopalamente ga a tshwanela go amana le makgotla a o konteng ga o gakolola fela. Ka letelelwa gore trust e bone letseno le botoka gongwe ka moso e ka re ko diphuthegong tsa bo AGM ra teng ra go kopa gore yaanong ga godimo ga sekwele sa bana ba bannyanenyana ne re kopa gore a go ka nna le kago e ka agelwang bana ba standard 1 le standard 2 gore ba simolole ka kwano re nne le bone mo malapeng. Ke re ke tsone dikgang tse re tshwanetseng re di tlhaloganye tseo ka thulaganyo ene yaanong ke sone se e leng gore ga go twe ga go letelelwe gore batsumi ba ba tsumileng mo mahelong a tshwana le a rona ka kwano ba tsetse ba ditsang go boela ko magaeng a bone e tshwanetse nne kgang e le gore re le baeteledipele ba lona ya re tshwenya gore mme kana motswedi wa madio ga o ka tswalwa re ba gamang. Le fa go ntse jalo lephata la botsogo ka fa tlase ga sepatala sa Letsholathebe le rotloeditse banni ba Garakao go tlhokomela botsogo ja bone le go ja sente. Maratha Kaisara, BTV News, Maun. wetso o molotsana go tobisa nkutlwana sa tsa metshameko me khaitsedi ke Ntebogang Sebetela o gonefa khaitsedi ya motho khaitsedi ya ka o te go tsoga ya wai ke rona ba marapo ke one ya motho marapo ke one ya tiwa le tlotlo nka bo utlwile tiwa le tlotlo ke one le go metshamekong le kopele metshameko le tlotlo le samego o tshotsa go tiwa le tlotlo gona le sebo se se nya ke gona gore Tautona one bane ba gorosa dikgomo tse di tswang Australia le di hutsane tsa mapsi maybe le a simolisa semmuso ditsetlana tsa maiso guidelines tse di reng re tshwetse se re ka thusa se ka tselentseng ya le bukana teng ka tselentseng ya me ba tswana ke gore ba botlela ka go borole go botsheka ba iketletse ba intse go morago botshelo bo hetoga thata ke bona gore tota ka ha temong ka ha thuong ga rena go thibega dingwaga tse kana madu a tlogatswa go ntse ya lo khaitsedi ya motho kwa ke a leboga khaitsedi ya ka motsone se tleng ka mogela ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela ele tselangwe ya go tlhabolola batshwara diphala ba bomme mo lefatsheng leno le go tla la Botswana Football Association le rutuntsha batshwara diphala ba bomme ba ba dirang kwa diliking tse di kwa tlase go ba tlhatlosetsa mo maemong a fa godimo a batshwara diphala seo se tlhalositswe ke mookamedi wa batshwara diphala kwa BFA Phodiso Rasetsoga fa gone go wetswa itutuntsho ya intermediate ya batshwara diphala ba bomme mo Nogaborone Kagiso Molelekwa. Batshwara diphala bao ba tsenitse tsa mathogola tsela tsa batshwara diphala mo o fetileng mme le kgotla la BFA le bone go le botlhokwa go ba godisa se e le tsela nngwe ya go thabola boleng selebego le seemo sa batshwara diphala ba bomme mo gae bomme ba tswa mo dikgaolong tse di 16 go rara lefatshe leno ba tsenitse tse di kgaogantsweng ka dikarolo le pedi e le tsa setegeniki le tsa itekanelo ya mmele. Re tlamega gore re ba tlhatlose ka ditutego ba tsene mo intermediate re tle re ele tlhoko gore ba eleng gore ba ka tlhatlisiwa le ka maemo go officiate at national level ke bo mamba le gore ba supa gore ba na le bokgoni ba go ka officiate at national level yaanong ba haba ke ba eleng gore ba tswahela go beginners ba irile beginners course yaanong ba tsena mo intermediate mme mo godimo ga go gape re na le ba youth referees ba le gore ba irile youth referees course e le bomme yaanong bone ga ra ba akaretsa ha re letetse gore ba tle ba kgone gore ba ire beginners pele ba tle ba kgone go tsena mo intermediate. Re ba hanela di match situations and they have to analyze those match situations di game and then from there ba have feedback on their analysis as to whether they are doing well or if there's any area of improvement e ba ka improve and then after that hona le practical gape le ko mabaleng ko ileng gore teng gape whatever that we teach in class we take it to the field yaanong ile practically ba go dira yaanong re bona gore se ba se ithutileng a mme can they apply it in the field of play.
ba tsene ditulo tseo ba re betolo go le gontsi mo ditulong tseo mme ba solofetsa fa ba tla dirisa go yeng pele. We've been taught the technical issues, the physical issues, and basically working on yourself as the referee, because from the lessons that we had, it is not all about being technically focused. You have to be physically fit, and you have to be mentally fit for you to be a referee. Things that we were not really considering. Dithuto tseo tse leng tsa bobedi go latela tsa mathego la tsela kana basic referees course tse di ne di tsagotse mo ngwageng o fetileng di solofetse go tseba diphala ba 63 go thagolela seemo sa go tsamaisa le go tshegetsa metshameko ya dileke tse dikgolwane tsa first division. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Stopasa Township Rollers seletse sa gare sa ntse sa Holy Ghost ka nno tsenne go lefela mo mosamekong wa liki ya Botswana Premier. Dinno tsa popa tse pedi di nusitswe ke Mogakolo Dingele, Phenyo Serameng le Thabo Rakgale ba no sa nno mongwe le mongwe a re bone dintlhakgolo tsa mosameko o. A re bone Tsotso le Prince Bojang Mogakolodi e be le bereka tiro ya bona le bota kgetho la bobedi Tsotso a ba ya tanya le letloa Mogakolo Dingele go kanela jalo popano ya ntlha ya ketapele moraga gore e felle mo leboteng la Holy Ghost me ya boela bo gone gape Mogakolodi le noneng wa romela mo koteng e gaufi Phakola Phenyo wa ka Serameng washa abano sa jalo ya bobedi ya popa go ka netefatsa gore indeed ba ko the half time break ba tsore ketapele ya dino di le pedi. Chance for Mogakolodi go dira goal number 12 tota habara. Very simple, cool, calm. Tsotsongele ra go Holy bona Thabo Rakgale santse ke tlhalosa ka gagwe le ka ona le la Thabo Rakgale. A difficult game, but nevertheless I felt that the boys gave it their best in terms of effort. The effort was there. We could have scored at least 2 goals, but nevertheless they didn't come. You know, it's a sign of a season that has not been good, that even when you could be getting the goals, they're not coming. But we keep fighting. You know, if you are still alive, you still fight. We're still alive. I think Township, they're a difficult side because they are also fighting to try and get into the number 2nd spot now as it is. But I think we fought well. You know, I think their performance was to be expected because, you know, they were coming from another 4-0 victory last weekend. You know, you've got to congratulate them for the victory. But you're not always having an easy game against our top anywhere in the world. You know, you've got to go in there and be ready to give it a fight. Now we tried to play. We played better than the game that we have lost. It was a better game in terms of scoreline, but it was not better than the last game that we played. We should be seen to be progressive. The last game we won 4. Today I thought maybe we could win 5 or 6. It could have been a progressive margin line, but we take that 4 and our 3 points and we go home. Mo mesamekong e mengwe e tshamekilwe maabane setlhopha sa Traffic se tsweletse ka go oketsa mathata a sa Police 11 se se nota ka nna go lefela setlhopha sa Morupile Wanderers sone se mo letsholong la go tila slepe sa magagane Spencer sa Nico United ka nno go lefela setlhopha se se mo maemong a bobedi sa Gaborone United se fentse sa VTM ka nno go lefela fa sa Jordan Galaxy se kgaogane dintlha le sa Matebele di sena go tshameka maleka a nno tse pedi setlhopha sa Sua Flamingo sone se fentse sa Orapa United ka tse pedi go elengwe. Mo maitekong a bone ga go disa kgwele ya dinao ya bomme monogae boeteledipele jwa Botswana Women's Football bo seka le go fetola ditomagano tsa kgwele ya dinao ya bomme. Pamelekoma le Michelle Sekopo. Ditogamano tse di thaetswe go thusa mo kgolong ya motshameko wa bomme mme di tshegeditswe ka dipilara tse 4 di akaretsa ikatiso le kgodiso ya bakatisi ga mmogo le kgodiso ya batshameki go tswa kwa moding. The strategy se leng gore it has 4 pillars. The 4 pillars tse leng gore re ditse from the pillars tsa FIFA strategy, coaching and capacity building, grassroots and player development, changing perception and structure and administration.
kgwele ya dinao ya bomme e simolotse e ikgaleletse thata mo dikgaolong tsa borwa Gaborone le Kweneng mme nnile le kgolo mo dingwageng jaaka go setse go na le ditlhopha tsa bomme tsa kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. We had Gaborone, we had Kweneng, we had Sofa, and we have one team from Serowe, very another one team from Francistown, and that was it. And bontsi tse go ra re tse di ko north di ne di sa kgone go tshameka go ne go tshameka ditimela tse di ka kwano, and go ithelle go tsa women's football o isiwa ko di-regioneng ke gone kgolo be simolola go bonala yaanong re sa tlhole re lebeletse hela mo Gaborone. Re lentswe bogori ja kgwele ya dinao ya bomme bo itshwere ka fa bogaleng go netefatsa gore tsotlhe di tsamaya ka thelelo hela jaaka metshameko e mengwe le bone ba lebagangwe ke dikgwetlho di akaretsa dipalo tse di kwa tlase tsa bomme mo boeteledipeleng jwa metshameko le letlhoko la madi. Re shota ka di-administratora tsa bomme mo women's football, and re ga ka a tsamaya a rwele bo di-sanitary pads a ya ko mabaleng wa bona. We need bomme ba e leng gore le ha le mo di-benching e se ka nna 100% bore. Other challenge ke ya ga ke tswera nkare ke di-finance kana nkare re na le bothata ba gore women's football ya rona mo Botswana gantsi bana ba tshameka ka lenao, bana ba shota ka di-kiti, itse gore game ya rona ga nke re tsa hela yaka ya borre. Go gatela pele bogori ja Botswana Women's Football ba re ba tsweletse ka go kopa dithotloetso go godisa motshameko o mme se segolo ke thotloetso ya batsadi ba batshameki. Michelle Sokopo, BTV Sport, Gaborone. Barulaganyi ba mabelo a Nkashi Classic Race ba ne ba tshwere dikgaisano tsa mabelo a mokoro kwa motseng wa Ikoga ka bokhutlo jwa beke go batla mopagami wa mokoro yo o tsapogang go feta botlhe mo kgaolong ya Okavango. Bakgweetsi ba mekoro le banni ba gaufi le motse wa Ikoga ba ne ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo go ipatlela phatlha kwa Sekamogolakgang. Karolo ya ntlha ya kgaisano e simolotse kwa Seronga mme e tla tswelela kwa metseng ya Boro le Maung kwa le gone go tla tlhophiwa ba ba tla fetelang kwa Makgaolakganyeng. Tumisang ke latlhilwe ka pego. Makgaolakgang a dikgaisano tse tsa Nkashi Classic Race a solofetse go tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 20 ko motseng wa Maung mme a tla bo a le mo pakeng ya bosupa. Mo ngwageng o go tla simolodisiwa setlhopha se sešwa se se bidiwang mixed race kwa go tla phadisanang bomme le borre. mo ditshianong tsa mokoro re na le di-category tsa bomme borre banana bagolo le kopano ya bomme le borre mo mokorong o mongwe hela ba huduwa ke la ntlha re ira mixed double re itumetse ebile re setse re simotse go bona bangwe ba rothega ba i-registera. Batsadi botlhokwa ba go ira event ntseng yana ke gone gore re rotloetse ngwao ya go dua mokoro re baballe re sireletse ha bona ngwa gore tsentse le banana ha re batle gore ba latlhe ngwao e botlhokwa. Kgosi ya motse wa Ikoga o itumeletse mabelo a Nkashi Classic mme o eleditse gore dikgaisano tse di latelang di tshwarele mo motseng wa gagwe. Re mo ngwageng wa bobedi dikgaisano tse di tshwarelwa mo motseng wa Ikoga. Last year re kile ra bona ba Nkashi Classic ba le gone ga gape mme le ngwaga o ke tsela gore ba ha mehela tshologelo ya rona ke gore re bone kgaisano e gongwe Makgaolakgang a tisitswe ha mo bontente jo bokana-kana jo ke keletso ya rona mehela ra tshepa gore gongwe ngwaga o ta re ta bona Makgaolakgang a le honeha ke tshologelo ya rona ba gaetsho batho ba go bona makgobokgobo a mantea. Ba tsaya karolo mo mabelong a ba supile fa kgaisano e ya mekoro e le mosola thata ka jaana e tshegetsa ngwao ya bone. Koro re tshula re hitela e go tsamaya ka mokoro re kgona go tswa gare ya Seronga re tsamaya ka mokoro re kgona go dua makgowa kwa ke lephola re gape le gone ke tsamaya le makgowa tsa re mokoro ke tholego ya rona mo Ikoga kana mo Okavango. Ba Nkashi Classic ba ne ba patilwe ke ba Nkashi Knowledge Bus
ba ba neng ba rutuntsha beng gae le bagaisani ka tsa madi le temothuo. Dubisang ke lathilwe BTV News Ikoga. Duela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana ke re go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se se baka tla ke bisetse ka go kgaitsedi ke Benson go go fa tsene di go ga kwa pele kgaitsedi aka go tlang go hikala ngwanyana le go kopa mekoro e go ka bangolo na le tsene mo tamong ya ga mosopa re le bona tla be ke tsapoga go ba gaise amme wetso di tsamaile ka tseleng tsenyelo tsa metshameko kgaitsedi ya kente bogang sebetela di go ka maatla metlo mme re pele re kgaogana ke boe gape ke go gakololetse di gogang ko pele. Moemedi wa lefatshe leno kwa Nigeria Mayfield Akireng o gakolotswe go totomatsa le go sireletsa dikeletso tsa lefatshe leno jaaka a le ko. Baoki ba kgolela boineelo le bopelotelele jwa bone mo go thuseng tšhaba ya lefatshe leno. Mo go tsa metshameko lekgotla la Botswana Football Association BFA le rutuntsha batshwara diphala ba bomme. Wetsone di lekaloga go di fela nako ke yone ya bong e le mabifi re tla bora go hetse kwa go ba tepolwapi go utlwa ka maemo a bosa mme re se lebale a re tšhentšheng la moisa therapana ga go le galalwa ga le ya go kgosing a nne kagiso. Betsu madume amgala se mosola ya pele sediwa ke Samuel Ramotonto sonto sola pisana kwa gompieno se supa go bana dibata tsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno kwa nteng ga mafelo mangwe a go bokone le bothabatsatsing ko ile gore gone go apogile mo gola ka mosofitse go apoge mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme mo moso go taekutsa go le tsididi ko Francistown ka selekanyo sa borataro ga mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taekutsa go le tsiditsana ka selekanyo sa lesome go eng go lesome le boraro mme go shobe gone go taekutsa go le bothito jwa lesome le bone kopana matenga le lesome le botlhano ko kasane mo tsokologong go taekutsa gore bothito lefatshe leno ka bophara ka sena sa bothito se se tabo se le magareng ga masome a mabedi le bosupa go eng go masome a mararo mme fa re belela ka mafelo a na beke mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba ba kgatlheng le kwene go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tsokologong go gantse le kgalagadi le gone go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa tšhobeleng gape le tsone go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tshokologong ko le gare le bokone bothaba le gone go tapoga ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go tabona la dibatsamaro ko boro jwa kgalagare le bokone bothaba go le bothito mo tshokologong ne ke le tshwaretse go le kalobetso go sa tipolo api a nne boroko. Your Life and Botswana Tonight continues. Minister of Foreign Affairs, Dr. Alemagang Kwapesa, says developing countries, including Botswana, should make use of the available resources to improve the quality of life of its people, which was negatively affected or impacted by COVID-19. He was discussing the findings of the 2023-2024 Human Development Index report and implored countries to utilize the indigenous knowledge and develop medicines that will help in fighting various diseases. The 2023-24 Global Human Development Report